Muntina so pi ulanaw tu ni si tu na ngai hozo si le Bible study na ngai hozo si na bon sa vin Christ Center Family Bible Study akonin kahin liam si kitwin him tuni ni khwahi na bozing ngai bangwa Genesis SEMTILBU Bung som la sagi sung Cheptan hi Kitepna Melchihna hi ti chung changa hi Bible study na bol khomwa khui so ina velkhom diu ahin him Amasapen in CHATE hola akhat pen ahilouleh minu mipa nangin pathing ko mataw namang puma bung som la bung segi sung hi velkhat vel ni be na sim do khom te divin ikitim kitben him hiche bung som la bung segi adinga chang cha bid verse of the day CHATE to CHINPHA khom the ding by heart ko sa te ding chu ahilouleh Genesis bung som la sagi changa na hi ahin him Namin jong Abram kitikit loading Namin chu Abraham zo kitiding ahitai ajeh chu keiman nangma hi chitin namtin dinga mipa kahisah ding nahitai atin pathin Abram min na helpi na ahin him hiche bung som la bung sagi characters ki muho chu ahilouleh CHATE ho to ihol do khom diu chu Abram ahin tera chapa pathin ta son ho zo si da mi pa hi kitin Sarah ahin Abram zinu achinga chanei theilo nu pathin in chanei dia atepi nu ahin Ismail ahin Hagar le Abraham chapa ahin him hiche bung som la bung sagi iti lai pha na when hiche head dia pha chu ahilouleh Genesis bung som la sagi hi Abram kum som kole ko ahilaya anaso ahitan Bible theme hole history hon asei danon bung khat sunga bung somle bung segi sunga thilso ho hi 1897 BC laya anaso ahita ativin him hichi hoila mun anaso ham ti event jing akivet jing lajin Genesis bung somle bung segi ahin pathin in Abram ahung ki hopi khonunga thil hunglung ding ho Sarah akona ping mong achapan ago loading dan ahung sepi na akimuin ahin la hoila mun anaso ham tiwang akihechen poi tin a seven him hichi bung somle bung segi sunga outline ibp ki muam iti ahile pathin Abram koma ahung kila akida akitepna avela ahung sudat na akimun him ani na achun pathin Abram le Sarai aminhan ana helpi na akimuna bung ahi athum na achun pathin Abram koma Cheptan ding ana thupi na kimuna bung jong ahi ali na achun pathin Abram koma Isaac pending ana tep na jong akimuki den him anga na achun Abram le ain sunga pasal zau sin chep ana kitan naw kimuna bung ahi aban hen Bible quiz questions to study ahin tu do don bud na ahin hichi tu do don bud na ho jong hi CHATE ho mo se pi jeng lovin anoi langa ki pi ho hi reference ki pi ho dung zui bangai na ho do khom ki divin pakai men ki tem vin hi question number 1 na achun pathin akoma ahung kila kit achu Abram chu kumiza na hitam iti ale hichi chang khat na lama akimuin Abram chu kum som ko le ko anahita akitin hi ani question number 2 na ahin pathin Abram akona ipi anangi iti le chong verse 1 verse khalama akimukit in pathin Abram ko makaang sunga va le jingjingin lang akhat na nol nebe in zingin anatin ahi hijite ni chu pathin Abram ko ma anangi ahi question number 3 na ahin nangma chitin namtin dinga pa na hong hiding ahi ti hi koin koi koma anase ham iti ahile verse lilama akimuin pathin Abram ko ma anase pi ahi question number 4 na ahin pathin Abram min chu ipia ani helpi iti verse 5 lama akimuin pathinin Abram apan Abraham in ana helpi akitin question number 5 na ahin Abraham chu ipiti na ham hichong verse 5 lama akimuin Abraham chu chitin namtin dia mi pati na ahi question number 6 na ahin pathin Abraham le achil ha te pe dia ana kitepna gam chu hoi lai ham etile chi verse 8 lama akimuin kanan gampum pi ahin question number 7 na ahin pathin Abram koma Kitepna Melchihna dia ipi bolding ana thu pm hichi verse 10 lama chang som na lama akimuin pasal tapowin pasal zau si ain sunga pasal tapo Cheptan circumcise bolchi dingin pathin ana thu pe ne question number 8 na ahin pathin Abraham koma ni izania Cheptan ding anati ham hichi chang som le chang ni lama akimuin pathin chapang pi pasal ping zau si anige ni le Cheptan de na thu pi
Question number 9 nahin. Patienin saray min chu ipia an help chi verse 15 lama akimuin. Patienin saray akunin sara in an helin akitin Question number 10 nahin. Patienin cha papi ding akitip chu Abram in ipiti an don buram chi verse 17 lama akimuin. Abram akunin ananuizin anuin akitin Question number 11 nahin. Patien ahong kila asu Abram le Sarah kumiza anahi hontam itere chong verse 17 lama akimuin Abram kumchu som ko leku ahitan Sarah chu kumsom ko anahitai Question number 12 nahin Sarah in ahinding asa pamin chu ipina sa ading ahi anati verse 19 lama akimuin Isaac na sa ading ahi tin pathin na tupin Question number 13 na chun Ismail chun gamvai puthei chi pasal iza ahinding anatotip itile verse 20 lama akimuin pasal somleni vai puthei chi an hindi an cpm Question number 14 nahin Abram to aki hozo phara pathin chun hoilam azot verse 22 lama akimuin pathin chu chung lama akal to ta akitin Question number 15 nahin Ismail achep kitan achu kumiza nahita mitile verse 25 lama akimuin Ismail chu achep kitan chun kumsala kumthuma nahitai Abanahin application ihon zil do ding le heading apa ho cho hile bung samle bung segi hi Genesis ading apoi mo ta bung ahin ajeh chu pathin in Abram le Sarah amin an helpi hana chu ke le chapa pe akitep na jong atha be an sudat na bung ahin ani na chun Abram in pathin tu tip achapa chu kumsom ni le kumli som ni nga song ananga en pathin in Abram ko ma Cheptan ding an tu pe in Abram in jong kinom so loben hiche ni mama chun anatong mol so en hon jong pathin in to ding bowling pi ho kinom so lova pathin holin pi na ho tong do ding le bo do ding in pakayan pathin de ve ti sumil po Chukele minu mipa CHATE hon jong ipiham pathin ko ma ithum ho imu gang chal lo zun lungha da lovin Abram bangin pathin ta sana de ta nei pumin ama phat nga ha jingo hite chuti han langile pathin lo pina imu do diu hi ti aseng ne se no mo hen pathin tu nia hi quiz le Bible study anangaya anasim ho zo si ibon 7 olympics to hang ka kipa amen